Welkom by Landbouspore waar TLU SA in gesprek tree met mense en organisasies wat bydra om landbouers veilig op hulle grond te hou. En vandag gesels ons met Petrus Situ wat spesifiek bydra om boere veilig op hulle plase te hou. En Situ, baie welkom vandag by Landbouspore. Môre, baie dankie vir die mense van Suid-Afrika, baie dankie vir God. Ja, wat het die ding vir my gegee, het die visie vir my gegee dat ek moet vir die Suid-Afrikaanse mense en die kos en tafel en die boere te baklei. Okay. Baie dankie. Petrus gaan, as hy gemaklik voel, gaan hy oorgaan na Engels toe, maar ons gaan die Afrikaans eers probeer. Petrus, hoe lank is jy nou al op die pad? Of kom ons begin by die begin. Wat doen jy? Jy stap ver of wat is die plan? Okay. Petrus, as jy kan onthou, ek kan onthou met TLU, die vorige, ek dink bestuurder of die president van julle, hy was daar so by Juno gebou, die eerste dag toe, ek was 2018 daar so by Juno gebou gewees met eie memorandum vir die president gaan gee oor die ding van die land expropriation en hierdie ding van die plaasmoorde. En ek het hierdie ding begin 2018 whereby God gave me this vision to go to fight for our farmers, to fight for food security here in South Africa. I started this in 2018. Now this thing has been continued until today. Okay, and you're walking? Come again? You're walking from where to where? Yes, we have started to walk East London on the 6th April. Now, the final day is on the 7th May. Unigebouw, ons boere, ons enige mensen in 9 provincies, elke dorp, elke organisaties, elke iemand, hulle gaan daar so wees by Unigebouw. Dit is ons die laatste dag om te sê genoeg is genoeg. Ek gaan my eie memorandum vir die president van Suid-Afrika van gee oor die ding van die plaasmoorde, van land expropriation. Hoekom is dit vir jou so 'n belangrike saak? Hoekom is jy gekant teen land expropriation, onteiening sonder vergoeding? Hierdie ding is so belangrik. Die eerste, ek wil my eie kos beskerm. En waar kom daai kos? Daai kos hy kom af nie by die winkel. Die kos kom af wat se naam by die boere. Nou ons mense hier so by Suid-Afrika, ons vergeet dat die kos kom af by die boere. And even the leaders or the political leaders, hulle vergeet dat die kos wat hulle kry, hulle kom af by die boere. Dis hoekom ek Petrus, hierdie ding so belangrik, want ons gaan een van die dag lyk so Zimbabwe. En ek het gesien dis niemand doen niks nie vir ons boere. Dis hoekom ek gesê genoeg is genoeg. Ek gaan opstaan saam met die mense, saam met die ander organisasies wat hulle wil hierdie ding doen. Ek doen nie die ding eintlik vir Petrus nie. Ek doen vir hierdie ding vir my kos in die tafel and food security in the table, whereby I say that genoeg is genoeg, enough is enough. We must do something whereby I've got calls every day. When someone is been murdered, attacked, I'm the first one here in South Africa to get that call. Now, they forget about the president, they forget about Begitele, the minister of police, because they don't trust it. Hulle vertrou nie die mense, hulle vertrou ek vir Petrus. Nou, dis hoekom God het vir my gekies 2018 om hierdie ding te doen. Ek wil ons moet lyk so Zimbabwe. Ek wil nie die ding moet lyk dit moet oorlog kom. Dis hoekom ek sê mense, ons moet opstaan en sê genoeg is genoeg. Petrus, wat het jy gedoen voordat jy hierdie groot taak gekry het? Petrus het gewerk, hy was onderdele bestuurder. Maar ek het gebedank 2018 om hierdie job te doen. Mense, and that is so hard. That's so hard. Let me tell you now, I must pay rent now as we talk. Ek moet die rente betaal. Ek het niks nie. Ek is hier so by die pad. Jy kan ook sien ek is hier so by die pad om hierdie awareness te doen. Mense, dit is nie maklik nie. Dis hoekom ek sê ek is nie 'n ster, ek is nie 'n celebrity, maar ek gaan hierdie ding doen vir eers vir my kos en die tafel, food security en vir ons boere. Ek moet hulle baklei want ek praat altyd die waarheid. Hulle sê mos hierdie leiers as hulle sing die song kill the boer, kill the farmer. En regtig dit gebeur. It's happening here in South Africa. Het jy op 'n plaas groot geword? Ja, Petrus, ek het geboor
Ek het gebore in Bultfontein, in Free State, klein dorpie, in die plas. My ma en my pa, hulle bly nog steeds in die plas. Nou, dis hoekom ek sê this thing is here on my heart. Doesn't matter what color is here on my heart. That's why I'm saying that I will fight for our food. I will fight for the farmers. Whereby we have seen some of the people, they have rejected our farmers. They have killed our farmers. They have hatred on our farmers. That's hoekom ek sê mense, julle organisasies asseblief man, ek soek julle help van dis baie goed, maar dis baie goed dinge wat ek moet eintlik doen vir die Suid-Afrikaanse boere. En wie is die boere hier op Suid-Afrika? Ek wil eintlik vir jou sê, waar jy gaan vandag luister, hierdie meeting. Dis ons wit boere, swart boere, Khoisan, India boere hier op Suid-Afrika. Dis hoekom hulle die ding ge-apply in Zimbabwe. Wat gebeur nou? Ons het amper 3 miljoen Zimbabweans here in South Africa. And some of them Zimbabweans, they are also involved in the killings of our farmers. Some of the policemen, they are also involved in the killings of our farmers here in South Africa. Some of the politicians and members, they are also involved in the killing of our farmers here in South Africa. Now, as I say that, IPS I am not a star. We will unite. We will defeat the evil. And who is the evil? It's the 27 years of corruption, 27 years of rape, women and children, 27 years of corruption, 27 years of killing our farmers. Petrus, ek sien ook daar is hierdie manne wat daar langs jou staan. Ek sien hulle ook altyd op die foto's. Loop hulle saam met jou? Wie is hulle? Yes, hierdie mense, hulle ken my nie. Hierdie mense het my gesien by die social media, soos jy ken baie van my social media. Toe hulle gesê, en ek is bly, hulle is ook swart mense. Petrus, ons gaan ons werk los. Ons gaan stap saam met jou. Ja. Hierdie man, die naam is Saki, Matthew en Tebogo, die cameraman. Ek het hierdie lang, laatste jaar, as ek kan onthou, gestap. Dit is nie die eerste keer, gaan Brendan Hona se ma gaan interview. Want hulle het gelieg vir Brendan Hona se ma. Maar ek was daar so om te wys die wêreld, die video, en even South Africa dat ons het die government hier, ons het die regering, ons het die minister of police, ons het die president hier so by South Africa. Dat is hoekom ek het geloop laatst jaar by Brendan Hona se ma gaan interview. Mense, ek is een swart man hier so by South Africa om te interview die slagoffers hier so in South Africa. Ek was oral hier so. Dit is so hartseer, dit is so emotional. Dat is hoekom ek sê, as hierdie ding het nie gebeur by jou huis, by jou familie, sê dankie God, want ek het gesien, hierdie ding het gebeur. Ek was ook aan 'n man by Pretoria, daar so by Junugabo, en amper vir my word geskiet oor hierdie ding. Wat ek doen, mense, ons moet regtig opstaan om sê genoeg is genoeg. As ons gaan ons boere no help nie, nie môre nie, no. Ons moet eintlik langer begin. Ons gaan nie meer die boere, ons gaan lekker so Zimbabwe. Petrus, die laaste ding, hoe kan mense jou help met jou groot taak wat jy het? Weet wat nee, dat is 'n goeie vraag. Ek wil eintlik die waarheid vir jou sê. Ek is nie so sê, hierdie mense, buite wat hulle sê, dat hulle maak die video's, dan hulle steel ons boere se geld. Ek is nie ander soos ander organisasies. Hulle sê, okay, I'm going to fight for you, give me money. No. I'm not like that. Now, we are stopped. 6 months exact. You see here, those guys, they got takis, and some of them, their takis are done. And many of us are done. What we need from you, we support with everything that we have, including financial. Let me tell you, I need transport. Why? I need big transport like taxis or buses. Why? Laat ek aan dan vir jou sê. Ek was by Senegal gewees, Senegal 2. But EFF, die mense het ons boere ge-attack. Daar so by court. Daar so by court. Die EFF members, hulle het Brackenfell ge-attack. Die skoolkenners. EFF hulle hier so skool by Pretoria ge-attack. EFF, ek was by Piet Retief alleen. Saam met hierdie mense by Piet Retief alleen. Ek het gesien hoe 100 mense van die EFF NNC. Mense, dis baie swart mense. Hulle wil eintlik vir my ondersteun. Baie swart mense. Dis hoekom ek sê as ek kry twee taxis, ek gaan vir julle wys dat ek sal hierdie ding doen. As hulle sê hulle gaan attack, I'm going to get
the people. We are going to defend the farmers. Now, Agriculture said they are going to attack more farmers here in South Africa. I'm telling you, they are going to attack more farmers. As now they are prepared to attack the Peter farmer. I mean, Pampun Kral. No, that's what makes as a trade, I to transport. I can't feel advice. That's what makes as a brief. A claw that tell you, no, as a brief. The yellow heart can press some mandana, can cry second and 26. Then I can feel advice that I'm here to protect our country. I'm here to protect our farmers. I'm here to protect food security here in South Africa. As dit is Petrus en Bogu, Matthew en Saki wat saam stap en hulle bes doen om Suid-Afrikaanse boere teen veilig op hulle grond te hou, veilig die klem daarso. Baie dankie vir julle tyd vandag. Baie dankie. Ek wil eintlik vir julle die laaste sê dat ek sê Ramaphosa he steal our taxpayers' money because I was there in Bella in Palafala farm, whereby he got his private farm property, but he uses our SAPS to protect his farm, to protect the cattle, to protect the birds, to protect the sheep. The sheep and the cattle is better than the lives of the of South African farmers, because Ramaphosa, he doesn't care about the farmers who have been killed, but he took the police to protect his cattle, to protect his chickens, he protect his birds. That's why I'm saying that Ramaphosa, he mislead our country, he mislead our farmers. Ramaphosa, he doesn't care about you, and who is you? Is a white, black, Indian, and Khoisan. It doesn't care about the food security in South Africa. And Mr. Ramaphosa, I hear that you are a farmer, and I was there. When I see Palapala farm, Mr. Ramaphosa, there's another farm, a farmer. You called me yesterday that you've got a farm in Mpumalanga. Also, you've got hundred of policemen. Mr. Ramaphosa, are you the president that you say that you are going to protect the farmers? Mr. President, I know that you've got a billions of rent, like John Rupert, like Patrice Motsepe, but I'm here as a man that chosen by God that I'm going to fight for the farmers. I am not better. I'm not a star. I'm not a celebrity, but I'm here. On 7th May, we said that tell you, please send this message to your members. They must come by numbers. We are together. We are together on 7th May. There's no other one better than another one. We make this thing happen. I'm going to hand over my memorandum to the president of South Africa, who doesn't care about his food in the table, who doesn't care about his family, who doesn't care about the farmers. I raise my hand. I said, God, please lead me. I will lead the people of South Africa. I will lead Cyril Ramaphosa. I will lead this 27 years of corruption. I'm here and I'm doing it. Thank you. Dit was Petrus Sito en hy het gepraat oor sy memorandum wat hy gaan oorhandig vir president Cyril Ramaphosa en sterk woorde wat hy het vir president en hoe hy nie die land lei nie. Petrus, baie dankie en baie sterkte tot 7 Mei wanneer jy jou memorandum oorhandig. Ons sien julle daarso. Almal baie dankie, baie mense. Tot volgende keer.